لهرجا که بین سلاو نهادم پیشکش کرنا بوتنا دمجمیر ششاو دست پیک دجی سر نوچا بالافرین لشکریان امریکا و ترکیه پنجمگر آسمانی لنفچه آرام انجام دن لعفرینا روجابه کردستان دو مشارکتن و انجام دزیان جانی و مادی هبون گوتیرز دبیجه آلیان سوری گهشنا رای کفتنا که لسر دامزراندنا کمیته آمده کرنا دستور کانو جسوریه را سرکرده که اپوزیسیون سوریه خالن رای کفتنا نویا هرسه والاتین گرانتور جروش سوریه را دربار ادلبه را اشکرد که دوباره سلاو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان جارک عدن بحثا بجی کرنا پنابرین سوریه لروجابه کردستان کرو گوت کو او پیشنیاره بجی کرنا پنابران لحرم آرام دیکن دا کو پنابرین کو لترکیه و اروپای دمینن لوی داره وارن بجی کرن جارکدن سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بانگا بجی کرنا به میلیونان جه پنابرین سوریه لحرم آرام یا کو کار لروجابه کردستان لسرته کرن کر اردوغان د چارچوبه گوتارک خود به هلکفت سالا خوندن یا نو لگوروش نامه حریت راگهاند کلگوری کوراهیا هریما آرام او دکارن 2 تا 3 میلیون پنابرین سوری ین لترکیه دیمینن هر و اوروپای لوی داره بجی بکن داخیانین سروک ترکیه او برپرسن حکومت نجرا یکینه و هر دم و دمک ده بانگا بجی کرنا پنابرین عرب لبش دنیه روجاوه کورستان کو ایدی به روجالات فره تناس کرن دکن کوشتاباغ بوری و کارل سر دامزراندن هریما آرام تکرن و قناغا یکم دست بکریه هزین سوریه دموکراتیک قصده تونل و خندق خواه تک برن و پاش و وکشیان هروها گرین هفوش نوبر ترکیه و امریکا یکم جار وکو بجی آنینا بند رکفتن حریم آرام در باسی نو خاک روجاوه کورستانی بون و بریاره هزین خوجهی لشونا قصده ده جه خواه بگرن لیو یک نبدله ترکیه دو سروک ترکیه گفین خواه نو کر و گوت اگر ده چارچوفه 2 هفته یانده آنگو تا سر هیوا ایلونه نگشتن تو انجامه که ده پلانین پروسیان پیک بینن شروفکان سیاسی لسرویه که لحفظو کرنه که ترکیه وکو دخوازه نکاره بکه لو ما اپراسیون لشکری وکو یا عفرین روجاوه کورستان نکاره پیرابه جبرکو امریکا لوی دریه و برجواندی امریکا دگهشتن انجامه که اشتیانه ده هیه امریکا و ترکیه ده انجام دادن گشتن آسمانی ده لروجالات چم فرات بردامن ترکیه به وی چندین راضیه جدرن آراگاندن بلاف کرن که امریکا و ترکیه پنجم گر آسمانی لروجالات چم فرات انجام ده بکو تورگولیان دن بد نقیا کرن
هەروها مەدیان تورکی دانەزانین و تورکیا بە ڤان پێنگاوان دەربارە بەکردنە ناوچەیە ئارام نەڕازیە و دخوازێ لەسەر عەردەی پێنگاو وەرن جیبجیکردن. ئامیندارێ گەشتی ئەنەتەوێن یەگرتی ڕادگەهێنێک و ئالیەن سووری گەشتە ڕێککەوتنەکە لەسەر دامەزراندنە کۆمیتە ئامادەکردنە دەستورەکە نوژە سووریێرە و دەبێژێ ئەفگا بۆیە ببێ دەرگەهەکی سەرەکەش بۆی چارەسەرکردنا کریزە سووریێ. پشتی چەند مەهان ji danûstandina di navberana tewên yekgirtî û rejim û opozisyona Sûriyê de derbarê avakirina komîta destûra Sûriyeyan û emîndarê giştiyê netewên yekgirtî radgîne. Aliyên Sûrî gihiştine rêkeftinekê li ser damezrandina komîta amadekirina destûreka nû jê Sûriyê re dibêje ev gav dê bibe dergehekî sereke ji bo çareseriya krîza Sûriyê. Antonio Guterres emîndarê giştiyê netewên yekgirtî dê kongrekî rojnamavanî de li bargeha netewên yekgirtî li New Yorkê raghand hemî aliyên Sûrî li ser sazkirina komîta destûrî rêkeftin. Şandiyê navnetewî Gerbêdirson dawîtirîn gavên wê duwarê pisporiya her endamekî de destnîşan dike. Da ku dest bi karê xwe bikin û hêviya me ew e di zûtirîn dem de wê bi dawî were. Guterres herwiha serbar kir ku hêviya wan ew e ev gava giring bibe sedema seqayeke guncaw ji bo çareseriya siyasî û bi dawîkirina krîz û şerê karasatî li Sûriyê. Netewên yekgirtî ji çend mehan ve kar li ser avakirina komîta destûra nû ya Sûriyê dike ku pêwîst e ji 105 endamî pêk were. 5 endam ji lîsteya rejima Sûriyê û 5 ji lîsteya opozisyonê û 5 din jî ji aliyê şandiyê taybet yê netewên yekgirtî ve tên destnîşankirin. Bi armanca danîna pispor û nûnerên civaka sivîl li barçav beşdariya wan jî di komîtê de. Li gor şopîner raport pisporan navên lîsteya siyem cihê nakûkiyê di navbera netewên yekgirtî û rejima Sûriyê de lê hin diplomatkaran danxuyanî ku ew nakûkî dê vê havînê de kêmtir bûne. Bi tenê li ser yek navî duwê lîsteyê de nakûkî maye û hîn li hev nekirine. Her di vê derbarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya dê çarçoveya destpêkirina sala akademiya nû de lêdwanekê de roja çarşemê ragihand bû wan biryar ne giring derbarê çareseriya siyasî û mirovî li Sûriyê lotkeya aliya Tirkiya, Rusya û Îranê de dane. Hemî pirsgirêkên rêgiriyê li destpêkirina avakirina komîta destûriya Sûriyê dikin di wê lotkeyê de rakirina û hatina çareserkirin. Got jî pêşhateyên ku di mehên bên de werin encamdan dê pir giring bin çareseriyê ji krîza Sûriyê deynin û dê bidin xuyanî eger krîz li Sûriyê wê ber bi xirabûnê ve biçe yan jî dê were çareserkirin. Serbarî nakûkiya li ser her sê lîsteyên komîta destûriya Sûriyê nakûkî di navbera rejim û opozisyonê de li ser çawaniya karê wê komîtê û dabeşkirina kar û berpirsayetiyê li ser endaman hîn maye. Ali Omar بهتر لەسەر داوین پێشاتیان ڕۆژهەڵاتی چەمەفەرەت وەروها ڕێککەوتنە کۆ لەسەر کۆمیتە دەستوری هاتیکردن وەکو گوتێرێز دبێژێ بە داوی هاتنە ئالیەن سووری ڕێککەوتنە مێمەبەنداریە بڕێز نەواف وەڕەشید ئەندامی نونەتی هەرێما کوردستانê ئەنەکەسێ لە ئەستودیۆ وەروها بڕێز مسلم محەممەد ئەندامێ پلیتبەریە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کریا بڕێز مسلم زێ ژەمتە دەست پێ بکەم گەپێن تورکی لێدوانên Tirkî ku dibêjin di dema 10 heftiya de eger navçeya aram li ser erdê newê avakirin Amerîka pêngavin li ser erdê neavêjit vê derbarê de Tirkiya wê plan xuyên taybet cî bi cî bike taybet be rojhilatê çemêferatê watiya wê derbas bûne çi dibêjî Birêz Muslim dawên helwesta Tirkiya derbarê navçeya aram ew dibêje eger di heyama du heftiyan de Amerîka pêngavên ciddî li ser erdê ji bo avakirina navçeya aram neavêjî û li ser erdê karekî ciddî newê dîtin Tirkiya wê plana bî an got planên taybet yên Tirkî derbarê navçeya aram wê bi cî bike di ber de siyaseta Amerîkî bi ser bikeve û yan jî Tirkiya wê bi rastî wê plana taybet ya Tirkiyê be rojhilatê çemêferatê ku watiya wê derbasbûne wê cî bi cî bike Belê dembas ji were û ji temaşevanên were bi rastînî di nêrîna min de ez dibêjim wê ti êrişî hanî leşkerî
و تنبيه يعني اف قفو قفنتين خارن بيتر تهديدك جبوك الهفده بكن دالي امريكي داجي امريكي وبخازه الهفكرنا كتشه بكي امريكي ندست ج تركيا برده ندست ج قصد برده وناخذ امريكا ناخذ شر بقومه الوی هوله رجحلاتی فراته دا اجبر ویاوی ترکیه جی مترسیا خواه وک کل من بجبویی بترسك او پیمانا کد ما بین ترکیه و امریکا دا چه بوی المن بجه و بسری نبو ترسك کل رجحلاتی فراته جبش بر وی هاوی او گفن ترسه تد دفرينيا لا أتبجم لداوية والحفكرن شباب ما بين حرد آليان دا أمريكي وتركي دا باش از دوباره بگرم جمتا برز مسلم لگرم بمینه برز نواف لیدوان ترکی و کمپرس آراسته برز مسلم کر همان لیدوانه و رجد جیل سر هلوستا خواه دورده حتی وکنها جدما کو دورین هبش دست پیکرنا حتی وکیلو امریکا تلیدوانه که فرمی درباره نفچه آرام در نخستیا بردوام ده همان دمیده بردوام ترکیه گفاند خوی کوی پلان انتایبت جیب کش برچه امریکا به دنگا وکو ما مستاد بجه ترکیه بس گفاند کنگو بس تهدیدت که تشتک واتا جوان رانی نتشد بشه سپاس جبو سلاف جبو حموتا گهداری ثو جبو میبانی تجی قالك سواس بس شخوا قفيد بند دواري بازار ده هر يكي شخورا دخوازي سقفي خوستكي خواه بلند بكي سقفي خوستكي خواه دوز دكيش بو بازاريه اف بازار هاني تركيا هر وقتي دخوازي مطرسيا بدي خوياني كرن ایریشین سر سینوریوی و امریکی جی دخوازن بالانس کی چه هر دو آلیا راضی بکش برگو تجاری امریکاوی قبول نکد نری نام ده جوک برز محمد مسلم بجم و قبول نکه جبو دو آلیک جی افده برا رجلاتی فرد دفراوية منطقة نفوذية وقت عربي بجنيك دوا قشرك تدا شبه او مترسيا مزن او حتى انها دخوازي يبقى وجبجة وقصد ومسد بميني يجبو مترسيا زيفراندنا تيروري زيفراندنا داعشي ويوچاخي ارضيك شبه زمينك شبه جيفا قررش برفيكي وتجاري قبولناكي بس هذه اوجي وند حتى بواتاغو حليفه خوي هفقا صار بس برز ناود بردجي تركيا في سياسة امريكا كنت بحث كي بالانس راغري تركيا ناراضيه دورين هبش هاتنا انجام دان قشتين ازماني قرن ازماني هبش انجام دي بينجم قره هاتي انجام دان تركيا بچنده انكو في سياسة امريكي كو جيت كي ناراضيه راستا امريكي بهناوان فرع هيزو قوات دستيوان ده او تزاني بشدكي هدي دكي ويج آلية هولداني بكي قوش هردو آلية راضي ببن هم جآلي كي مترسي نما بمن او مخاوف وترسي مترسية تركيا نمين وبقهن آستكي انه ابدا ضماني وغرانتيه بدي قلت مترسي سرسينوني تناميني لآلية دي جيوه ثم ترسيا بيشروجي نهي للدبري ده ايش برقو به لي معناه خطنا بنا اخويا افقس صالح قد في دبري ده ما معقول لنا ابدا تجاري جي ناكفي مشهور امان مرو بكاربي في سهلاي وفي حسانيه دفش في دبري بردي ورادستي هيك دي بكي قوتك برز مسلم داوين بريارة امريكي برپرسياركي لشكري امريكي اشكرا كرغوتكو هێزن ئەمریکی بۆ دەمەکە نەدیار وێ دە سووریە دەبمین واتە درۆژاوای کوردستانەدا دووەردا چ شڕۆڤە ژێرەتێکردن مانەوان بۆ دەمەکە نەدیار ئەمکارن بێژن و
هەڵوێست ئەنگۆ پشتا کوردان بگشتی بەهێزتر بوو بەبێ لە دوانە ئەمریکی پێشە ڕۆژەدا ئەمریکاوێت شتێکی بۆ کوردان بکەیان نا کیدا ناسە دەما بۆ ئەمریکا چوو ئەفغانستانê jî û her wiha çû Iraqê jî û li vê dawiyê li Sûriya yanî du ku rewşa şer diqede ku ji şer diqede Emerîka êdî dikeve qonaxeke dinê ew qonaxê dinê da jî fabrîqe û dezgehên xwe û şêwirmendê xwe li şûna xwe datîne ji bo dikanibe êdî di qonaxa aborî da bişuxile yanî ew fabrîqeyê xwe wek Blackwater û xeyrî wêva û leşkerê xwe jî bi rengekî nîşan yanî bi rengekî sembol li şûna xwe dihêle lê ema Emerîkî ji Sûriya bi tev da bikişên ev ya ne وچه نبه و براستنی جی یعنی دزگه و مؤسسات امریکی جی و نرازی بونه اما açıklama که ام بیجن کسی کی لشکری دبه یا کسی کی سیاسی دبه هر وها بلکی یا توری بلند بلکی ترامپ دست به که وجی یعنی دا خویان دا و امیجه بکشنه لداوی مدید یعنی کشاندن چه نبون کشاندنê hane çê bibe wê kişandineke bîtir şeklî be ya kişandineke em bêjin yê tiştê dixewîne hema dezgeh û qaîdê xwe û fabrîqa û her wiha muessesatê xwe gişkî dimînin belkî hîn bîtir wê teezîz bike ye û ji niha û şinva Emerîkî hîn ne amacê xwe dike li herêmê bicîbîne دەستپێکا گوت ناخۆدا تەگوت و ئەv گەفێن تورکیا تهدیداوێ بتەنێت تهدید بمێنێ مامۆستانەوەژی گوت و تورکیا دخوازێ ئەم بەجن سەقفێ داخوازن خوا بلندتر بکێک و پەحرەکە بەتر بەرخوا بێخێت وردا تورکیا دەما کوبەریای دەرباسی ئەفرینێژی بوو هەر گەف دخوارن دە هەفتیمانە تورکیا ڕژدە لەسەر گەف خواردنێ و دەرباسبوونی وکوکەوت بێژێ پلانەبی ئەگەر گەور دەخوازێنوێن ناوچارامنەوەی ئاباکردن کە ئەو گەرانتی ئەنگۆ ئەمریکا چدا خویاکردن حتاک و ئەو گەفێن تورکیا نەبنە ڕاستی لەسەر هەردێ تجمن پرسی بله روشا عفرینه جغیری روشا روجهلاتی فراته یعنی روشا عفرینه براستنی جرا کسک ترکیه ج روسیه و هر وها ج ایران و هر وها ج امریکا بروچو و درباس بو یعنی ترکیه ج خبر درباسی عفرینه نبو و عفرین بخواجی یعنی نه نفوذ امبیجن بیتر دولتک به هزد هات ناسکرین یعنی بلکی مدگود بن نزدیکی کنترل روسیا دابو او جی گوهارتن بردیل هات چکرن اما روجهلاتی فرات یعنی اویا نفوذکی یعنی بلگا امریکیه یعنی د سوریه دا بلگهانه امریکی یا نه بتنه او جی روجهلاتی فراته یعنی جکوبانی و منبج حطانی دیریکو دیر زور و رفاه یعنی و امریکا جی و هرمه جدس خواه یعنی بر نده یا اجبروی هاوی یعنی مری دبیجه یعنی کو و ترکیه و امریکا به حسانی یعنی راضی نبه جبر برجواندی امریکی قبول ناکه باشه از دوباره بگم جمتا برز مسلم برز نواف گوتیرس گوت کو تبع آلین سوری ڕێککەوتن سەر ئاواکردنا کۆمیتا دەستوری و پێنگا بە سەرەکەوە و تەبع شڕوبەکار بێژن پێنگا بە هەری سەرەکەیش بۆی چارەسەرکردنا کریزە سووریە چاوت خوێنێ بدەوی هاتنە vê کۆمیتیان گۆ ڕێککەوتن لەسەر ڕۆلا کوردان وەکە ئەنەکەسێ تێدا گەشتێوی ئاستێک و وەت خست شخوا هەموو تشتنەوەک مەڕۆ دخوازێ تشتێک گۆ دەبێ ئەوە گۆ دەستپێکێژی مەدگوت وەرسەر مێزێ چارەسەر ببێ و ئەوە گۆبەری دەمەکە درێژ
نرى كوماناف دولتي يو ان يقو هر وقتي دقوت دبش سركة والسر ميزيرون بشك رجيم وبشك ذنافوارا انها كسن بوسبور ومافناس وكسيجو بوسبور دواري مافو حقوقه وهذا او انا جي بويا بشوكه سيكك تشي بويا ولتسر مزيج فتو جو بدالو ام كسا وكمجلس انجمن اجتماعي كردي بشك جو اوبوزيسيوني هر وقتي حاضر بونا آماده بونا هيئت دستیا گفتگوی دجی و سبید دستیا ایرو روز دستیا چکرنا دا مزراندنا دستورک تازه جی دستوریا ده بشک اوپوزیسیونه و نونری انجمن اجتماعی کردی دناف بشه اوپوزیسیونه ده ايه كوميتا دستوري باش نرينا تا باش داربونا نقو الرجاء كردان ده كوميتا دستوري ده كاريبا مافنا بجن بردست مافنا تشاسبان ديش بوي كردان بدست بيخن دستوري نوي سوري ده كاريبا بجن مافي حكمرانية كابتني اوتونومية كابتني تسويت كن دستور ده ديتنام ده بشتي فقا سالة تشيبونه وحركز دزاني وإيه خذي رول وباندور جيش شكوما ناف دولتي وسرسري وان روس وأمريكا جي دزانن يقو چارة شريك سوريا ده ببي نقهاندنا ما في نتوكي نتوا كرد وتجاري تجارة سري نبي چارة سري نبي قو هركس رازي نبي ده همو بيكاتي سوريا ده أفيك آدوا رياض دوده داخوانیا ریاضو باش زلال کرنه سوریا دولتك پر نتوه هر نتوك مافيوي حقيوي تيدا خواني بديار بدستورا نهده و ابي اجاري اواغو ببي والغوري خواستكامه بي بس يان وكيمتر بي او آنها وچاخيش پیش روجه ردمینه بس اما آگو ازد زانم و گوری خوندنامه تجاري نابه کس الغاء به وك عربي بيجن سبيد پیش روجه ده سوريا تازه و نه 6 سال و 7 سال افقاس و غريزا گو چيبو افقاس معانا و عواربون و پنابري بچيبو نه چيبو يجبو خاطر داوي جارك دي سوريا وگره وك بري 2011 برز مسلم اما بحثا كوميتا دستوري بكن همان برس بس برنگا كدن كوميتا دستوري حتى چرا دكي و كاربه كريزا سوريا اوای کی گشتي چاره سر بکه باندور اول سر كريزا كردي و باجارن كردي و به چرنگي به كاربه چاره سر یک جاري جواره جي ببينه او كوميتا دستوري ياكو نها حركتن سرحاتيه كرن كنگي و بكاربه رول بنيان گورن ويساندن او دستور حتى كوري كفتنها لسر كوميتا دستوري هاتكرن دمك دريش خيان دمك بكبي واري جيب جكرن دل سر عردي چقاز جيرت به بله براستني دستور او يا بنجه حمو دولت وولاطانه لسر دستور يعني آواکرن و هروها دزگهتن چکرن دزگه دولت یه بنگهی اما روشا سوریا روشا رژیم و روشا اپوزیسیون و هروها او تدخل هان دولی هاتی چکرن یعنی و تا نهیشتنا ج دستور و نهیشتنا ج کمیته راجی یعنی ام دزانن و 8 سال چون نزدیکی 9 سال دبه کریزا سوریه و شورشا سوریه یا کو گرابویی یعنی حتی اینها تنیرین ناو نتوی یک نيرينك جبو چاره سرکرن جروشا سوریه را حتی آنها نهاتی دانینه بیتر سوریه الهفده پاره وکرن وک نفوذ یعنی نفوذ روس و ایران الالیدن امریکا الالیدن ترکیه اشخوار الهفده پاره وکرن
سووریا دستور جی ام بیژن وەک برەنگێکی دکێلەکێرە یعنی نە برەنگێکی بنگەهی ینی نە ئەساسی داینستاندن لەسەر دەبێ لێ تەوی وێژی دستور ڕاستنی ینی تشتێکی گرینگە کو مریکان به تیدا مافه کردان بچسبینه و اویا به بنگه پیش روجه واره را بیتر یعنی برز مسلم واتها قوتنا تا تو هيفيه ده كوميتا دستوري دنينا نه از نابجم تهیوی تیدا تننه اندام مجی تیدا هیو ام تیدا بردوامن و کمیتا دستوری یعنی چه ام به هزین هرمی چه نونتوی او ناجی اشراف لسردکنه ل برجواندین هزین نونتوی یه هرمی او نابیتر کار یعنی برجواندی خود نرنه بیتری کانبن لكوميتا دستوري او بيتر دستوري آوا بكن يعني تدنيري رجيم و آلوزيا كي چه بكي انها چيه يعني آلوزيا ما بين واندا چيه رجيم دخازه دستورا كفن ده 2012 بكار بينه و گهارتن نتيه چه بكي اپوزيون جي دخازه دستورك نيبه آوا کرن وجبوي ويجي او جي شو تكي لخينن بخازن دمك دريش حتى كانبن رجيم و روسيا ايرشي حال ادلبت كي كابيتر هناك عرض برجوانديا رجيم را يعني هره يعني بيتري خو برجواندي هرمي و نافنتاوي و د برجواندی رژیم دا یعنی شغل تکرن یعنی یا هری بیتر گرگه و گریانا جنیوه لجنیوه گفتگو چه ببا جشن و کمیتا دستور او یا سرراست ببه او یا کارجه را ببه ل خویاده که حتی اینها نیرینه که هفبش جالین هزین ناونتوی دا تنانا جبو چاره سرکرنا روشا سوریه جبروی هاوی بیتر وقته دخونه او وقتا جی او دمهانه کته خارن دبر جواندیا رژیم داره تویکو یعنی بلکی روشا سوریا یعنی بروئیدی بروداوی جی داره یعنی شرجی ایدی ضعیف ما یعنی بیتر دخال ایکونها گفتگو و امبیژن جی توتر لی یعنی روشا ادلب و روشا روجهلاتی فراته یعنی باید جی برا در دخینن وک الها که دکنه لی تویوه اما بشدار ببنه اما تیدا کانبن بیتر حاضر ببن و کانبن مافی کردانجی تیدا بچسبینن باش برز نواف زبگر ما پرسا سرکا نفچه آرام دمان هذا الگوری با آماجه و پیشاتین کل سر عرده پیشوچونن کل سر عرده چه بونه دست بابا کرنی کریه نه کتی قوناغا آبا کرنی دا قوناغا یکی بشم دبرا آرام اشخوا دوی چه بی اگر چه نبیجی و تو حالا استقرار چه نبی دبرا آرام یک شرط و مرجع ناکوکی دوی ناکوکی رابن اب ناکوکی هانی حتی رانبن و گف بمینن او یگو تقابا دی گود گفه ترکیا شخوا ناگی ویواتا عفرین دی بازار ده او د بازار ادبو اوه هانه اف هر یکی دو خوازید و قناغا آن هاده چتی خواه بپارسی چتی خواسته که خواه هنکی برجواندی خواه ایمه جی وک انجمنان اجتماعی کردی وک ملت کردستان سوریا برجواندی مات ده هنه گو دورا آرام الگور شرط و مرجع اسایه و قوانین دولی چه ببی زودترین وقت بس ترکیه خوازه الگرده خوازه درست به اونم چه ترکیه الگرده خوازه خود خوازه پیاد الگرده خوازه خود خوازه و رژیم الگرده خوازه خود خوازه بس ایمجی ام ببیجن دورا آرام گور شرط و مرجع دورا آرام هنن یک دبیجه ام وگرن کفتنا ادنا دبیجه 5 کیلومتر وک بناوی دورا امني يا فصل القوات وك عربي دبيجن بس دفرا ارام شرط مرجع دفرا ارام انا دفرا ارام جو بجيب جيبي
بەرژەوەندیە ملەتێ کورد و خەڵکێ هەموو پێک هاتیێ کوردستانە سووریا ئێگۆ تێدا ژیانێ دکن و ئێگۆ بەشێکی مەزن ژێ دەرکەتیە دەرکەتیە یەک بەرژەوەندیەوێ وەختێ گۆ بجی ببێ وێ خەڵکێ مەڤەگەرش بەرڤەیەکی گەرەک ئەم هەموو دەخت و فشار و هەلوەستامە دەبێت تەوەجهی دەبێت باشە برێز نواف گەفە ئەردۆگانە هەری داوی ئەوە کۆ دەبێژێت تەبایە پەنابەرێن سووریێن کولتورکی دمێن لە وێ ناوچێ بجی بن پێشنیار کریە بەرێت گۆ مەلیۆنە کەسێک وێ ناوچێ بن ها پێشنیارە بە تەرسێ مەلیۆنە کریە دبردا و ناوچە ئارام وێش بۆی وا پەنابەرەوەری ئابەکردناش بۆی پێکاتێن دەبێت ئێمە دەبەرە ئارام سەرانسەری ئەو دەبێژین سەرانسەر سەرسێ قۆناغاچێ دەبێت وەختە سەرسێ قۆناغاچێ بێ وێنە ئەف 3 ملیۆن بێت دەڤەرەکی بجی ببێت قۆناغایەکێ مەسەرەن ئانها قۆناغەک هەر کەسێکی خۆدیێ وێ دەبەرێ وێ بزیڤرێ دەبەراخوا وێنە خەڵکێ بێ وەختێ گو بوو خەڵکێ دەبەرەکتی هات بجی بوو دەبەرا کوردی دە یا ئەواگ و مەترسیا خۆ خەڵک دێن خۆیاکردن وێ ببێ حەلاک تعریبێ ئەوە نەدەبەرە ئارامە نابێنە ئارامە نە منتقە ئامنێ ئەوە دەبێ حەلاک دن حەلاک ئستیتانی ئەو تجاری چێ نابێ ئەڤیەک ئاد دووە شەرت و مەرج و ڕێکەفتنێک و چێ بوونە نابەرە ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی و ئۆپسیۆنا سووری خەلکێ شێستا داهاتنە 6 و 7 و 6 و 8 هاتنە بێ دەبەرهانی بزیڤرنجیەخوا ئادنی خەلک بخوا ڕازی نابێ گۆلێ دەبەرێ هەگەر نێوێ دەمەکی بێ وێ نابمینێ دائمی بمینێ دائمی بمینێش خۆ تورکیا دخوازێ ژوا پەنابەرا خلاص ببێ ئەوەک مگاوادی گوت دووارێ بازارێ دەش بۆ ژوا خلاص بێ بینێ دەڤەرەکە دی دەینێش بۆ ببێ تێکەوێت بن سەرپەرشتیا ئەندە کۆما ناف دەولەتی بەرپرسیاریاوێ بێ ناف چاوێ خۆ دەرخێ بەس ئەوێ بجی ببێ وێ دەولەتی قبول بکەن وێ ئەمریکی قبول بکەن وێ خەڵکی وێ دەبەرێ قبول بکەن ئەوە وێ چاخێت بینێش باشە برێز ئەمەسلەم مەبەحسە پێشهاتە و پێشبەچوونە سەر عادەیە دەربارەی ناوچەیە ئارام کرد بەس پرسە هەری گرنگ دووردە ڕەوشە ئالیێن کوردی دووردە بە چ ڕەنگیە دەمانهادا تۆ هەوڵ ژ بۆی نزیکبوونێ تێنەدانیان گوهینە بەردەوامن ئەگەر هەیە کورد یەک هەڵوێست بن نەک یەک ئەم بژن یەکرێز یەک هەڵوێست یەک مووقف بن دەدەما پێش دەداک و بهتر مافێن کوردان وەرنە چەسباندن و بدەستخستن دوێ ناوچەیە ئارامدا بەڵێ مخابن ینی ڕەوشە کوردی نە ڕەوشەکە سازکارە ji ber ku aliyê hanî tehekkumê li erdê dike ew ya zihniyetekî tek partî û tek ale ji bilî xwe kesî qebûl nake yan ku tu yan qebûl bike jî tê herî tevlî wana bibîye tu ne wek rengekî dinê di hindirvî welatî da jiyan bibî li rexwana û hevdira hevbeş bin yanî مدی و داویه یعنی چند مبادره گشت پرسی هاتن چکرن یعنی چیا فرانسی و چه و داویه سردانه که بریتانی جی هبو لهر وها یا فرانسی یعنی هل وسط ما وک انا کسا زلال و اشکره ما گوتی نه تشتکی راسته کو خورت مکوادر مد حبس و زندان پیاده دانه ام جیب هفدرا بازارا دکنه که ام چاوا الهف بکن و الهف ناکن یعنی مگوتی وانا دست پیک نه نورمالن که حبسی ما بین بردان و آمدن داین و استاندنه دا حتی اینها قلب القلبان دقره يعني تواتا يعني تننا وتجديات جيش آلية وانا حتى انها تننا يعني وقت تجربة ما جيب وانا رسيها بيمان هنا يعني حتى انها تشتك لميدان باشا لقد مبمنا ما مصنواف داوين برسال بس بكردي برسبان بدا اگر زحمت نبي تقشبينش بو يك هلوستك كردي يك موقف
بۆی دەما پێشدا داکو مافی کووردا بێتەوە نەچسپاندن ناز مەترسی هەیە گۆ ئەم نکار ببنیەک ji ber got helwesta Kurdî neyeke cîwaze helwesta Kurdî cîwaze ew got xwe navê Kurdî destnîşan dikin nexwediye biryarê û qerarê ne heta anha bi eqliyatek alî kartînin illa got dexta û fişarek bo berjewendiyê ev dewletê xwedî bandor û serserê wan jî Emerîka û bêkar bê dext û fişarekî ser wan bike ببێ یانە توجاری ئەس نەباوەرم بۆ یەکرێزیی گەلک سپاس ئەش بۆی برێز نەواپڕەشی دەندامێن و نەرەتی هەرێما کوردستان یا ئەنجومەنە نیشتمانیا کورد لە سووریا و گەلک سپاس بۆی برێز ئەمەسلم محەممەد ئەندامێ پلیدوەریە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کولگەمە بوون گەلک سپاس لە ناوەندە باژاری ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانە ئیرۆدانێ سبەهێ دوو موشک لە باژێر کەتن و زیان بە تەنێ مادی بوون جدرك تايبت جا عفرينجا دزگاه اركيرا راگهاند كو دو موشك لتاخا كبنيا عفريني كتن و ده انجام ده زيان مادي هاتنا تمار کرن جدره تکاز جيكر كو تانها زيان فرمي نهاتنا اشكار کرن لگور كو ته گوتن ولاتيك راستي برينن سبك هاتيا لعفرينا روجاوای کوردستان انجمن شورشگرین حلب سر به گروپن چک در بمان گرتنک لدار قصو تیدا بانگا دیار کرنا چارنویسا گرتین خورد و کچین ده زندان رژیم دکر او یک ددمک دتیکو به صدان جه کردن حرمه ده زندان گروپن چک دردنه چارنویسا و حتی وکنها ندیاره ev dîmeniyên mangirtinekê li navenda bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji bo diyarkirina çaranivîsa rewşa girtiyan e. Lê ev çalakî ne ji bo girtî û revandiyên Kurd in, yên ku rojane bi şêweyekî plankirî têne revandin hatiye darxistin. Di hevdemê bi sedan ji xelkê herêma Çiyayê Kurmêj di zîndanên grûpên çekdar de ne û herdem rastî revandinê bi tûmetên cuda cuda tên, Encumena Şoreşgerî ya bajarê Helebê ya ser bi grûpên çekdar ve mangirtinek ji bo girtiyên li cem rejima Sûriyê li darxist. تێدا بدەهان ji erebên ku li Efrînê hatine bicîkirin beşdar kirin û slogan û duruşim rakirin û bilind kirin têde banga diyarkirina kur û keçên xwe kir. Em îro wek Encumena Şoreşgeriya Helebê nerazîbûnekê ji bo girtiyên xort û keç yên li jem rejimê rabûne. Em nameyekê ji civaka navdewletî re û rêxistinên mafê mirovan re dişînin ku fişarê ser rejima tawanbar bikin da ku girtiyên xort û keç di zindanan de serbest berdin. Yek jê damezrînerên mangirtinê banga derxistina girtiyên jin jî dike ku di wextekî de tê bidihan jin û keçên Kurd di zîndanên grûpên çekdar de ne. Di mangirtinê de herwiha şanûyek jî hatiye nemayişkirin, ew jî wekû amajeyekê ji lêdan û eşkenceya ku di zîndanên Esedê rasî tên. Çalakvanekî Kurd nexwest navê wî were eşkerekirin ragihand ku derxistina mangirtin û çalakiyên wiha dirûyî ne. Ji ber ku dema bang li civaka navdewletî dikin ku girtiyên di zîndanên rejimê de serbest berdin, di heman demê de bi hezaran ji welatiyên Kurd ji nifşê kalopîran, xurt û keçan, jin û zarokan di zîndanên kesûkarên wan de lê herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê de bûn û hîn jî hejmarek mezin di zîndanên wan de mane nexasim jin û keç û zarok. Wî çalakvanî herwiha tekez kir ku jina Kurd ya bi navê Istirvan Esad Ebdo û her du zarokên wê Hesen û Ercan bi tenê numuneyeke biçûk ji tawanan e ku ji bîstî gulana sala 2018 li ser rêbendeke grûpên çekdar jina Kurd bi her du zarokên xwe ve hatibûn revandin û ta niha tevî hewlên berdewam tu agahî û zanyarî li ser wan tune ne. Çalakvanê Kurd bang li civaka navdewletî û netewên yekgirtê kir ku bi hawara revandiyên Kurd li Efrînê werin bi taybet jin û zarok û serbar kir ku kiryarên çekdaran û rejima Sûriyê di dîktatoriyetê de êdî wek hev bûne û tu cudahî navbera zîndanên Esed û grûpên çekdar li Efrînê de tune ne û her awa û şêweyên tund yên eşkencedanê têne bikaranîn. Encumena Efrînê Sivîl de daxuyaniyeke de daxwaza derxistina civîneka şêwermendî derbarê bûyerên li Efrînê rûdane da ku bi cidiyê li dû çareseriyên alternatîv bigarê ji bo derxistina Efrînê ji vê rewşa karesetiyetê de derbas dibe û dijî. Encumena Efrînê Sivîl li ser rewşa nihaya Efrînê daxuyaniyek belav kir û têde got ku ji kesekî neveşartiye karasatên bi ser Efrînê û xelkê wê dihatina.
پشتی کو هزین پارتیا یکیتیا دموکراتیک دست خودانی سروی و بو میدانه که وگر الپیشوی کو خورتان بخشرن تو برجواندی خلق عفرین تیدا تونیا هروها د داخویانی دهاتیه کو سیاست پیدا هشت کو کارودانان جالی ترکیه و گروپن چکدار و برای اپراسیون شاخ زیتون الپشت خوابینا او جی لگور ریکفتنا ناوره همو آلیان دا لپابندی ببند نوی ریکفتنی نهاتن کرن و بند نوی نهاتن بجه کرن. انجمن سویل عفرین گوت کج انجام نبافندبونی بخالن ریکفتنی گروپن چکدار بیگجاری دست دارین سر همو نافچا گوند و باجاروگن عفرینه و دست بکریارن دزی تالان کوچ کرن و کشتنه کرن بکو ریزیل بلگین و روی بگرن. داخویانی خود انجمن عفرین سویل داخوازال درخستنا جوینه که شیورمندی درباره تشتن بونا و دبن شبو درخستنا عفرین جوی روشا کاراساتیا تیدا دجی. لگور تشتن لجور هاتنا و لگور روشا هی هجمارک هفدیتنین شیورمندی نابرا اندامن انجمن عفرین سویل لکوجبریه دا لسر هجمارک خالان هات لحف کرن قوه دمک نزیک دا بین بجه کرن. جگرن کرین وان خالان جوینه که شیوریا برفره بگریدان با آوائگی که همو آلین سویل حزبی و چاندی عفرینین هریما کردستان دمینن خواه بگرا. ناو انجمن عفرین سویل هات گوهارتن. آرمان جی جویه که اوا جبو کاره ویل سر دوز عفرینه نبتنه بدرو و گریدایی با. لوگوی انجمن هات گوهارتن. دا کوبناو نورا گنجا ببا و هر وها وقت تکزیه جرین ماین ویداویه را. کار جبو پیشکش کردن پروژه کنو شپیش روژه را. دا کشونا پروژه کوان دخواست و پیک نهاتیه بگرا. همو بریار و تیبینی هنه د جوینا شیورمندیا بیده که دمک نزیک ده لحولی را پایتخت حریما کردستانی وی ورل دارخستن و بینه گنگه شکرن. لبجار زخوی پرزگاه دو که دو درنگ شبه ترم پنابرکی روشاوه کردستان حتی دیتن مالپار کردستان تیوی بالاب کریه کل تاقا فرقه لبجار زخوی ترم پنابرکی روشاوه کردستان حتی دیتن که بگولیان حتی کشتن لگوری همان جدرکو او پنابر مسیحیو تمنوی 20 سالیه و ترمیوی لپاش بنزینخانه که هتوابتنو شونه سه پیشکان ده لاشوی ده هبو همان مالپر دازانین که تنها نوی جوانی کرد نهاتیه اشکره کرنو اسایشا دوهکه بکلی ندوی درباره دادیکه و ترمیویش بوی دادگاه دوهکه هاتیه و گوهستن داوی هاتنه دوباره سرنوچه بالافرین لشکریان امریکا و ترکیه پنجمگر آسمانی لنفچه آرام انجام دن. لعفرین روشاوه کردستان دو مشارکتن و انجام دزیان جانی و مادی هبون. گوتیرز دبیجه آلیان سوری گهشت ناره کفتنه که لسر دامزراندنا کمیته آمده کرنا دستور کنو جسوریه را. سرکرده که اپوزیسیون سوریه خالن رای کفتن نویا هسه ولاتین گرانتور جروش سوریه را درباره ادلب را اشکرد که شاد بن